lucha fuying ni kawaw no icharwa rakwa vatvatag. Ipan sinadiran Yesu payayingan na siya, ipait na sira maynori. Manyiring diram, amiendo asa kailiso mapachichitya tao. Dinaralayan siya matadotwa, di mapanadnad so itya tatao na. Amiendo ilyang so asa kavawa mavakasa, masani ba mapasya sidya aman sino alalo na. Tunanaribuan no mapachichitya tao. May ratatangam, mannakanakam do ununadnam. Tanaji ko manaralay, adi mapanadnad so itya tatao kwam. Yaku na ikachilu vaway. So ikapyapyara na no katukunan ni dungan siya. Ta mararatu kagulo na so chichiluan ko. Manyiring pa dira si Yeswam, amir ngenyo palawo ciri-ciring nano mapachitya di manaralaya tawan. Manwa, di namir nga niya matadutuwo mayan nga niya mapasya si jado ararowa kado aep. Manwa, paipananayan na sira sidungan, kupachiring dinyam makaykay na inyo sidungan. Amno may sinaulik kwam manwa, makakalako so mano yung mayan niya kendo karawan niya. Ipangamaug na sirawo mapakarwaroya, di mapanadnada tao so payayingan na siya ni Yesu. Maniringam, amyan surarwa katawa, mangay may noridorakwa panaralayan. Huasa katawam, matsyagum do farisay. Huasam, mapivariso di kingatao. May tatanaka may noriwo tawa matsyagum do farisayam, ipanchinawo. Muamadoto, kuisari mo. Ta kudyak man so karwan no tawa yamang agum. Yamang rakraso itya tataw na. Yaman lita. Kudyak man so mapivariso day kingatawa yamay raratan. Kumangday do ikapituno arawa ipidwa diangan. Yaku kapasinaso yasaka vuvunungan na yaku ipay king jimo. Amu mapivariso day kingatawuram, may tatanak dongo suno rakwa panaralayan. Dinadkachiwo katangaran na soangita, mapalugod sumuing na amanchino. Muamadoto, ikasya simo payakan na may raratan na tawan. Maniring pa si Yeswam, kupachiring dinyam, no si mangay sirawo rarwa katawuram, huabnakan na apyaso iyang iya tao do tangayin na niya matadutwam, hu yamapivariso de kingatawuran. So ikabakan na tawa matsyagum do farisayo ran. Ta siya matadutwam, paipavuvuan na sirawo mapakarakarang so nakamdatawa, kapay pakatkat na siraso di makaryarya katawan. Amiyan so tawa mangino ananak da di Yesua, kapansida ni Yesua amapuapo sirano limana. Macitadano machinanaw jam iuya dasir. Si Yesuam raraun na o kanakana maido tangayin na. Maniringam maisiraw kanakanja kendodyan. Dinyo rarachisiran. Ta uita lamurong na niya matadutwa tawam akman siraso kanakani. Pakanaknak manyan. No, di kamo akman so kanakan so ununada mayan niya matadutwam, dinayin nyo nalamurongan niya matadutwan.
Amyen so asaka panyisiringan no tao doyot hay mangaya mapachichi si Yesu. Manyiringam kui mukaten nga na tiyapya mang nanawa tao. Manwa makungukuswan di na kapakap ko so tumayono nga ikavino padko. Manyiring si Yesu diyam ikungumupansyan niya ka na tiyapya. Aboy kararuan na niya matado to at tiyapyan. Mudyatin niyo iwawalam niya matado to. Di ka to mangrakra sa tao. Di ka man wakwak. Di ka man ako. Di ka mga maug sumala sa chiring. Ikaglo mo ikanigo inyapuan mo. Maniring utawuram. Ni mapuno kalyali kay kwa. Kangay na sitsyay ko ayaw, kuni payvaray so akmansang. Mamiring na ni Yesu chiring nam patunggalan na. Maniringam, amiya sa kavari pa umudya ni magap. Miminan mo ay panarango kangangay mo iturudo ipanguyunguyo dataw. Tawyo iyan na no, kay nakman mo dutay nga to. Kapachilulu mura na diyakan. Mamiring na wo chiring ni Yeswam, maragat tao aktok to na. Tatayaro ka nga ngayon. Machita na ni Yesu kamuy-muy ngan nam ipanchinaw. Tay masalito may nakamatawa italamurong na niya matadutuan. Mauwa magpaw bay kavukuvukursuli ko daba ka lumyos do lalano rayo ma kano aruso pay may masuda na tawa machikaw do italamurong na niya matadut. Mamiring dano tao chiring na ni Yeswam tunggalanda. Maniring siram nuak man susangam sino pataradangan na niya mataduto-dutay nga to. Maniring dira si Yeswam o dida maug no tawam mamaug na niya matadutuan. Maniring si Pitram naman tong aroy o kavavay naman kapachiluluji mo. Maniring si Yeswam kadyalas. Am kupachiring dinyam utong arodo kavavay da. Akano karangrangan na, akano kakakter na, kano inyapuan na, kano ananak na marapsuvari niya matadutuam, aru-aru pa o padperen na diya si chay kwaya. No makwa kapivangon no tawam, marap naranaw tumayuno nga ikavino paradnan. Luvutan na ni Yesu machinanaw diya kapanchinan niya jiraso. Tanyo may pangido Yerusalem. Uminachiring dadno panoyunuyuan na so chiring niya matadutwa umagardya ka na nipamnekan na niya matadutwa tawam mamimira na mangununungan. Ta iturdaya kendo bekena tau do yutay. So, piyalilimman dadyakan, pimutdan dadyakan, kachicipa dadyakan, kasipsiprut dapat dyakan na wakwakan. No si katlo na rawam mirwako pa amavye. Jidarrabu chiring na ni Yesu no machinanaudya. May pasngara na si Yesu do yedi ke ailyam amienso asaka mavutatao amur sa do sirino rarana machikakanet. Mamiring nao arwa may yate yatawam pachichin na sira. Maniring siraw tao diyam ya may yate do diyaw tao do nasa lera may ngaran si Yesu. Amuriwo ni lululus naman chino. Imura na mo Yesua si vuvong ni taoyam kasya simupayakanan. Amuriwo niwuyan danyano manma manguno nga tao do
kalululus na. Ika-ikavavak na amlulusa mancino. Imura na si vuvung ni tao yam kasya simupayakanan. Amuriwo ni seikad na ni Yesua mancino tawa maino mavuta tao do tangayin na. Macis ngenwo tao ram pacicin na ni Yesu. Maniringam, iko ngumu kakrebenjakan. Maniringu tao ram mupanyirisiringan. Ko ika krau ku kapakacita. Maniring si Yesu jam to kana makacitan. Ta yakamanuyyo nga mayangan niya matadoto. Uriwo mo ikapiaran. So tunara na makacitay no tao. Mayra tatangam macilulura na di Yesu. Kasari na niya diya matadoto do pangunungan na. Macita dano arwa tao varioram abudinari niya diya matadoto.